แกะแพะม้าอูฐและจามรีสัตว์ที่ได้รับการเรียกชื่อว่าเป็น5อัญมณีสำคัญของชาวมองโกเลียเพราะวิถีชีวิตทัศนคติค่านิยมวัฒนธรรมและความเชื่อของพวกเขาอยู่ในวัฏจักร5สัตว์อย่างมหัศจรรย์แต่เมื่อเวลาล่วงเลยมากว่าหลายร้อยปีทุกอย่างเปลี่ยนพวกเขาจึงต้องเปลี่ยนХүрхээрээ хийгээд дургуун хүрхээрээ болиё гэдэг зүйлс биш яг юм заяа замнал сонгоод орчиж байгаа гэсэн үг. Яг л энэ амьдралаар амьдрна. Үнд яг өөрийгөө би улаач гэд хэлэхэд хүртэл ингээд дүүлүүх харц нь өөр болох ч юм уу. Марч аваад энэ төгтөдөө ингээд нэг марчны ихэ цалин нэг сайн даагаад хөлжгийг чинь яваад ирээрээ гэд том хөвөө тэгж явуулсан та. สิ่งเก่ามักจะถูกท้าทายด้วยสิ่งใหม่คนกลุ่มน้อยมักจะถูกผลักออกไปด้วยระบบความคิดของคนกลุ่มใหญ่เส้นทางชีวิตของคนมองโกถูกท้าทายด้วยกฎเกณฑ์จากภายนอกครั้งแล้วครั้งเล่าผืนฟ้าและผืนหญ้าที่เราเห็นว่าสวยงามวัฒนธรรมที่เราเห็นว่าโดดเด่นแท้จริงแล้วเผชิญกับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงตลอดการสถาปนาสาธารณรัฐมองโกเลียอิสระชนท่ามกลางสายลมที่เปลี่ยนแปลงในปีค.ศ. 2025มองโกเลียประเทศที่เพิ่งเริ่มปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเพียงแค่35ปีเท่านั้นมองโกเลียตกอยู่ภายใต้อำนาจของประเทศอื่นในฐานะรัฐกันชนตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิมองโกด้วยภูมิประเทศที่ถูกขนาบข้างด้วยสหภาพโซเวียตและจีนก่อนปีค.ศ. 1990มองโกเลียอยู่ภายใต้อำนาจทั้งจากราชวงศ์ชิงของกองทัพจีนถึงแม้จะไม่ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตแต่กลับตกอยู่ภายใต้การครอบงำในทุกด้านเสมอมารวมถึงเรื่องราวของความเชื่อเมื่อสหภาพโซเวียตมองว่าศาสนาและความเชื่อต่างๆคือความงมงายจึงเกิดการปราบปรามอย่างหนักทั้งศาสนาพุทธที่เรียกว่าถูกทำลายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จากเดิมที่30%ของผู้ชายในปีค.ศ. 1930จะเป็นพระเสียส่วนใหญ่พระสงฆ์กว่า 40,000 รูปถูกประหารชีวิตและส่งเข้าค่ายแรงงานขณะเดียวกันความเชื่อดั้งเดิมอย่างการบูชาวิญญาณธรรมชาติและบรรพบุรุษของชาวมองโกถูกสั่งห้ามจนทำให้ชาวมองโกต้องลักลอบทำพิธีกรรมในชนบทห่างไกลกระทั่งในปีค.ศ. 1990กว่า70 ปีล่วงเลยมาพวกเขาจึงได้เสรีภาพทางความเชื่อกลับคืนแต่ระยะเวลา70 ปีนั้นนานพอที่จะทำให้แนวคิดจากโซเวียตที่ว่าศาสนาและความเชื่อคือความงมงายได้ถูกฝังรากลึกลงไปแทนБагтаа бол яг нөө бөө дээр очиж исэн ээждэг амт. Тухайн үед яг бөөгийн талаар сайн мэдэхгүй жоохон байсан болохоор айжсэн ямар ч нэг юм байдаг гэдгийг мэддэг. บูหรือคนส่งตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวมองโกซึ่งเคยต้องหลบๆซ่อนๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งในสังคมของมองโกเลียในปีค.ศ. 1990เช่นเดียวกับศาสนาโอยุนบัตออชิคือ HR สาวที่ใช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองอุลันบาตอร์ร่วมกับรูมเมทของเธอที่เรียกว่าลูกศิษย์ทันทีที่เราเปิดประตูเข้าไปเพื่อเยี่ยมเยียนบ้านของเธอหลายสิ่งในบ้านของเธอนั้นช่างน่าประหลาดใจในขณะที่เธอใช้ชีวิตดั่งหญิงสาววัยรุ่นในเมืองปกติแต่เส้นสายที่โยงไว้รอบกำแพงบ้านนั้นบอกเรื่องราวที่ต่างออกไป
สิ่งที่เราเห็นคือเครื่องรางที่จะคุ้มครองและสกัดกั้นสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากบ้านของเธอ Гэхдээ ер нь багасаа одоо зүм мэдрэмж айгүй өндөр байсан одоо зүудэлдэг. Тэгээ дотроо бас нэг юм хийх ёстой юм шиг тийм мэдрэмж байнга байдаг байсан. Гэхдээ яг юу гэдгийг мэдэхгүй дотроо л нөгөө нэг юм хувь хүний одоо амьдралын том зорилго хийх ёстой зүйл байдсан болов гэж боддог байжгаад за хэдэн нас 18 онд юм уу ах нөгөө аав ээжээсээ тусдаа гараад тухайн үед тэгээд айгу олон зүүдэлдэг байсан. Тэгээд 16 онд нас миний бие гинт айгу муудаад тэгээд хаалгаанд орж исэн. Тэгээд тэрнээс хойш 18 онд тусдаа гарсны дараа одоо дүүд бүр айгу одоо замбраагүй гайхаад тэгээд найзаасаа асууж аваад нэг дуулаач дээр очиж исэн. Тэгээд тухайн үед яг ойр зуурын нэг ийм зүйл одоо удамд нь байна гэд хэлж ирсэн. Удмын эхэлтэй юм байна. Тавч өмсгөө. We can come in.ชีวิตอีกด้านหนึ่งของโอยุนบัตนั้นคือการทำหน้าที่บูหรือคนส่งบูตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวมองโกคือผู้ที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับโลกวิญญาณโดยจะสามารถเจรจาขอพรหรือแก้ไขปัญหาที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้แม้จะทำหน้าที่เป็นบูแต่โอยุนบัตต่างจากบูส่วนใหญ่ที่จะมุ่งการเป็นบูอย่างเดียวเธออยากที่จะรักษาแนวทางชีวิตของคนยุคใหม่อย่างที่เธอต้องการไว้ด้วยและนั่นนับเป็นความท้าทายเป็นอย่างมากЯг нөгөө нэг 20 яг ид яг 20 хэд нас 22 тэ байсан. Тэгээд тухайд яг ид ингээл тусдаа гарцсан сургуулаа төгссөн яг амьдрал эхэлж байгаа яг үеийн одоо найзууд бол ингээд бол юу хүсэн түүнийгээ гэдэг шиг би ч гэсэн яг тийм л байсан. Тэгээд одоо энэ улаач болно гэдэг чинь одоо яг дурн хүрхээрээ хийгээд дургуун хүрхээрээ болиё гэдэг зүйл биш яг юм заяа замнал сонгоод орчиж байгаа гэсэн үг. Яг л энэ амьдралаар амьдрна. Тийм болохоор тэрэндээ одоо яг хийж чадах уугүй юу гэдгээ би бас өөрийнхөө онгот тэнгэрүүдэд багшийн тэнгэрүүдэд ч юм уу тэнгэрт би эхлээ батлах ёстой. Тхийн тул цээр гэж барьдаг. Тэгээ цээр нь одоо арх уухгүй ч юм уу тэгээ гадуур орой явахгүй, гадуур хонохгүй гэдэг маш олон цээр байдаг. Тэр болгоныг одоо мах идэхгүй гэж яндан зээл цээр байна. Тэр болгоныг ингээд 2 жил барьж байгаа. Тэгээ тухайн үед бол яг ингээд яг гинт огцом нэг юм одоо амьдралын маягаас ингээд одоо орой өдөж гарах зугаалахгүй, найзтай уулзахгүй. Тэгээд тэр чинь хажуугаар нөө бөөгийн үйлэнд явах учраас нөө нэг өдөр шөнөгүй хажуугаар ажил хийж байгаа. Тэгэл хөдөө явна, хагсаа бүтэн сайнгүү гэд. Тэгээд ингэнгүүт нөө найзуудаасаа олдчихж байгаа. Тэгээд уулзахгүй ингээд байгаад дах тусам бүр ингээд нөө нэг намайг дуудахаа байлаа гэдэг шиг. นอกจากต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้วเธอยังต้องเผชิญกับความเคลือบแคลงจากคนรอบข้างด้วยว่าในปีค.ศ. 2000 ถึง 2010 มีบูเกิดขึ้นในมองโกเลียเป็นจำนวนมากซึ่งบางคนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเงินและผลประโยชน์จนทำให้ประชาชนโดนหลอกและเกิดการพูดถึงบูในทางที่ไม่ดี Тэрний яг уусаа муун л илүү нөмчигдэлцдэг. Тэгэнгүүт бүү олно гэдэнгүүт нөгөө л нэг одоо нэг худлаа бүүгийн юмд орцсон ч юм уу нэг бизнес хэвлэлээс сүлжээч үлөө ингээд юмд орцсон одоо толгойн эргэцсэн ч юм уу. Тэгээ хүнд энэ нэг одоо шууд уулзаал бараг хүнд хараал хийндээ ч юм уу. Тиймэрхүү одоо нийтлэг бодолтой. Тийм болохоор айгу хүмүүс дүүлэх ч юм уу тий ингээд хүнд яг өөрийгөө би улаач гэд хэлэхэд хүртэл ингээд дүүлэх харц нь өөр болох ч юм уу байдаг байсан.
Тэгээд гэхдээ тэр бол одоо би өөрөө тийм биш учраас нэг хүнд бодохгүй. Гэтэл бас мэдээж сэтгэлд нэг юм байдаг байсан. Тэгээд гэхдээ тухайд яг айгүй завгүй байсан болохоор одоо шанал цуух ч юм уу ингээд тийм үе байгаагүй. Тэгээд тухайд бол ямар ч амьдралын баланс ч юм уу бөөгийн баланс гэж байгаагүй. Ингээл бүх юм л ингээл дараалал өдөр тутмын วันนี้ Spirit of Asia มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีของโอยุนบัตรครับ เมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทีมงานก็ได้แต่พิศวงไปตามๆกันกับเสียงและท่าทางที่เปลี่ยนไปของเธอ เมื่อถูกประทับส่งจากวิญญาณบรรพบุรุษคำพูดที่พูดออกมานั้นเป็นภาษามองโกเลียโบราณซึ่งทำให้คนมองโกเลียยุคนี้สื่อสารด้วยลำบากจึงจำเป็นต้องมีผู้ช่วยซึ่งก็คือลูกศิษย์ของเธอที่คอยรับฟังและช่วยแปลให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด บทสนทนาระหว่างลูกศิษย์ซึ่งต่างก็อยู่ในช่วงของวัยรุ่นและวัยเริ่มทำงานต่างก็มาฝึกฝนเพื่อเป็นปูกับวิญญาณบรรพบุรุษที่อยู่ในตัวของโอยุนบัต ต่างจากพิธีกรรมร่างทรงที่คนไทยคุ้นเคยวงสนทนานี้ก็ดูเหมือนญาติผู้ใหญ่กำลังให้คำปรึกษาแก่เด็กЯг одоо л надад 4 шив байгаа. Энийн өмнө бол 11 2 одоотойгоо нийлбэл 15 нийтдээ бол байсан. Энэ дундаас одоо яг энэ үүлийг давж чадахгүй, цээрээ давж чадахгүй ч юм уу тий. Улаач байх одоо тухайн шалгуураа зан чанар сэтгэл зүйлээ гаргаж чадахгүй байгаа одоо шанар нь одоо чи болохгүй байна одоо чадахгүй байна гэд тэнгэрээсээ одоо андгаатай байдгаахнаасаа энийг одоо чадахгүй бол ингээд чамайг булаач болох ирэхгүй чи ирэхгүй хүнд муу юм хийн гэж үзээд одоо тэнгэрийн буцаагаад галаасаа гаргадаг. Тэгэхээр одоо үлдсэн одоо 3 шав бол яг галаа яг төгсөж гарсан гэсэн үг авчиг. 4 нь үлдсэн бусд нь бол яг ингэж галаасаа хөөгдөг гэх юм уу тий. Is it am I seeing it correct? ระหว่างการพูดคุยบรรพบุรุษได้ทักทายคนที่มาจากแดนไกลอย่างพวกเราพลางสงสัยว่าอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้านี้คืออะไรผู้ช่วยก็ต้องอธิบายว่าเป็นเหมือนกล่องที่บันทึกภาพเขียนในผนังถ้ำและยังถามว่าประหลาดใจหรือไม่ที่เห็นสิ่งนี้พร้อมปลอบใจว่าไม่เป็นไรเพราะตัวเขาเองก็ประหลาดใจเหมือนกันที่คนในยุคนี้สามารถอยู่ซ้อนกันได้เป็นชั้นๆตอนนี้ฉันอยู่ข้างบนคนอื่นอีกทีหนึ่ง Тэгэнгүүт одоо болохоор нэг сайн зүйл нь бол яг хөө ингээд одоо онлайн захим болчихж байна.
Тэгээд олон хүнд бас энэ нь зөв, энэ нь буруу гэдгийг ингээд тайлбарлаж хэлэх олон юм сувгууд нээлттэй байна. Тийм болохоор энийг бас нөгөө нэг ашиглаад манай яг миний бас үйл байгаа л да Монгол Тэнгэрийн. Тэр нь яг энэ бөөгийн үйл хэргийг, Тэнгэрийн ёсыг, одоо өв уламжлалыг гол нь заавал бөөдөвчтэй ингээд одоо уламжлагдаж ирэх ёстой тэр зүйл хамгийн энгийн гал асаах, галаа манах ч юм уу тий. Эднэрийг ингээд одоо байх ёстой шүү дээ гэдгийг л эргүүлээ зааж хэлэх гэж ингээд их бууж ирээд байгаа. Гараа бас хурж байгаа юм байдаг. Тэр нь одоо яг ингээ юмаа зүг хийгээд ингээ хийчих гэж байгаа хүмүүс бол тэр болгон мэдээж одоо нэг лайв асаагаал би ингэж тэгж гиддэггүй. Тэрний оронд одоо бас буруу нь илүү танигдаад байгаа мó. Буруу нь айгуух танигдаад байгаа юм. Хүмүүс бас нэлээд хүсний сэргэлт аваад нөгөө нэг энэ ч буруу юм биш үү? Энэ зөв улаач юм биш үү ч юм уу те энэ зөв юм яриад байна, буруу юм яриад байна гэдгээс ялгаад байна. Тэгээд зөвхөн улаач ихгүй энгийн бас хүмүүс ч гэсэн энэ ч уламжлал юм байна гэдгээ бас илүү ойлгодог болцсон байна. Ер нь бол энийг ашиглаад ер нь бас зөв зүйл рүү дагуулад байгальтайгаа илүү ойр хайрлаж байгаасаа цаашдаа.บูฝังรากลึกในวิถีเล่ร่อนของชาวมองโกที่พึ่งพาธรรมชาติและสัตว์เลี้ยงเพราะเชื่อว่าภูเขาแม่น้ำทุ่งหญ้าและท้องฟ้าต่างมีวิญญาณหรือเทพสถิตอยู่จึงทำให้คนมองโกเลียรักและหวงแหนธรรมชาติเป็นอย่างมากพวกเขามักจะขอบูให้สื่อสารกับเทพเพื่อความอุดมสมบูรณ์การรักษาปกป้องฝูงสัตว์หรือบอกทิศทางที่ควรย้ายถิ่นในแต่ละฤดูกาลдээр үе одоо бөөнөр болохоор нэгт мэдээж байгаль уул устдаа маш ойр байгаа. Одоо үеэс бодвол одоо яг Монгол ёс зөвхөн одоо гэрийн ёс гэхэд яг бөөгийн бас маш олон ингээд үүлийг тайлахаар байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр ёсоо анханасаа мэддэг байсан байгаа болохоор энэ үүлээ одоо сурах хугацаа мэдээж бага. Тэгээд тэрийг тайлж ойлгох нь одоо бидрээс илүү гэсэн. Би бол одоо хөдөө яг ингээм мал дээр том ботлоо өсвөөгүй ч юм уу тий. Учраас одоо зарим зүйл ихнээс нь ингээд ойлгоод ингээд ийм учраас адууны дил ийм учраас тэмээний одоо ноос гэдэг ч юм уу тий. Энэ ялгаа би ингээд ихнээс нь сурж байгаа бол тэр хуучны бөөнөр бол анханасаа мэдчихсэн. Ингээд бүр ингээд одоо амьдралын юм аяг нь анханасаа одоо маш зөв гэх юм уу тий байсан болохоор мэдээж одоо илүү нөгөө нэг миний ингээд за нэг 7 жил ингээд бөө байх хугацаанд тэр хүмүүс бол маш их зүйлийг мэдээж одоо аль хэдийн хийгээд чадчихдаг. Тэрнээс илүү байсан болов уу гэж би боддог. Тэгээд การผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตดั้งเดิมและวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ในมองโกไม่ได้แค่เฉพาะกับบู่เท่านั้นЗа бидний хувьд 2022 онд оюутан байсан. Тэгээд оюутан цаг хугацаанд бид нар бүгд нэг анги. Тэгээд оюутан цаг хугацаанд бол нэг анги учраас ингээ хамтарч тоглоход одоо бүгдээрээ санаа сэтгэл нийлж одоо хамтрагч хөгжимтөд одоо илүү их нэгнийгээ ойлгож мэдэрчээс учраас одоо бид нэг хамтлаг болъё гэдэг тухайд бол ярилцаа. Тэгээ бид нэр гадагшаага хамгийн анхны тоглолт Герман руу явж исэн. Тэгээ тийшээ явж ирээд бид нэр ер нь ирээд за бид нар уран бүтээлээ төрвья. За ингээд одоо хөгжмийн бүтээлүүдээ одоо шинжилээ, хөгжмөө шинжилээ гэдэг бүх зүйлийг одоо шинээр эхэлж тухайн үед л оюутан байх хугацаанаас л эхэлж өсөж тоолсон доо. Akmat คือวงดนตรีที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์แนวเพลงที่แตกต่างโดยการผสมเครื่องดนตรีและวิธีการร้องแบบดั้งเดิมของชาวมองโก
เข้ากับเพลงสมัยใหม่ เพื่อให้เพลงของมองโกเลียสามารถเชื่อมโยงกับคนทั่วโลกได้ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตในหลายภูมิภาคทั่วโลกมาแล้วรวมถึงในประเทศไทยด้วย За ер нь бол Монгол үндэсний хөгжим нь одоо эрт дээр үе цагаас хойш яг ийм кварт квинт ийм хөгнүүдээр ер нь бол хөглөгдөж туйл одоо магтаал зэрэг хайлж ирдэг байсан. Тэгээд яг энэ хөг бол бас рок одоо дэлхийн рок хөг бас яг энэ хөгн дээр ингэж дуурдаг. Тэгээд тэрнтэй ер нь бол Монгол хөгжим, Монгол урлаг ойролцоо байдаг болохоор тэр нь бол бидэнд одоо рок хөгжим, рок урлагийг ингэж тоглоход энэ бол их төхөм байдаг. Үүний тод жишээ чинь одоо дэлхийд алдартай Монголын дээхүү хамтлаг одоо хэрхэн ноён оргилыг эзэлж яваа нь одоо хэрхэн холбогдож хослуулж байгааг тэднийхээс одоо үлгэр жишээ авч одоо байх боломжтой зүйлийг одоо ноён оргилд нь хүртсэн учраас одоо ах нараасаа суралцж ах нараасаа заавар зөвлөгөө авч ийм байдлаар явж байна да. ท่วงทำนองเสียงร้องที่แปลกหูหน้าตาเครื่องดนตรีที่เราไม่รู้จักแต่เพลงของพวกเขานั้นกลับเข้าถึงและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่มานั่งฟังในวันนั้นได้ไม่ยาก За Монгол яг манай морин хуур байж байна. За морин хуураас бүр эртний одоо юм ном үсээгүй байх үеийн гэж гараараа товчдөг байсан тийм товшуур гэх хөгжим байна. За Монгол лимп хөгжим байна. За тэгээд Монгол яочи хөгжим байна. Цохор хөгжим. За тэгээд бас Монгол бас бүр эртний цуур гэд хөгжим байгаа. За тэгээд бас Монгол мэдээж хөөмийн хархираа, шахаа, эсгэрээ гэх төрлүүдийг бүгдийг нь бол ашиглаж урамтлаад байдаг. พวกเขาบอกกับเราว่าถ้าวัดการเดินทางของวงพวกเขาให้แค่10จาก100เพราะตอนนี้กำลังจะทำอัลบั้มแรกในชื่ออักมัดที่จะเป็นก้าวแรกของการก้าวสู่เวทีโลก Сая энэ жил 2025 оны Монголын үндэсний их баяр наадам дээр бол бидний Айргуу гэдэг нэртэй цомгийн бүтээл маань наадмын нээлтэн дээр тоглогдсон. За одоо удахгүй зураг авалт эхлээд Айргуу гэдэг бүтээлээс эхлээд клипний зураг авалт хийх гээд төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд энэ цомгоо тун удахгүй нэг гэж байгаа одоо тэсэн ядаа хүлээж байна. Тэгээ бид нэр энэ цомгооны хэсгээр бидний одоо дэлхийд гарах дэлхийн анхны алхам нь одоо энэ цомог дээр суурилнаа. Тэгэхээр бид нар ер нь алсын хараандаа бол одоо дэлхийн хотуудаар одоо алдар нэр хүндтэй болох Монгол соёл урлагаа сурчлах ийм зорилготой.เรื่องราวการเดินทางของ Spirit of Asia ที่มองโกเลียยังคงแวะเวียนกลับมาที่บ้านของบูยันบัตรักอีกครั้งหนึ่งแม้จะใช้ชีวิตในแบบเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์แต่วิถีชีวิตบางอย่างของเขาก็ปรับเปลี่ยนไปตั้งแต่การสั่งน้ำมาไว้ใช้ดื่มการมีแผงโซลาร์เซลล์เพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือการใช้มอเตอร์ไซค์สำหรับต้อนสัตว์แทนการใช้ม้าแต่หัวใจของวิถีก็ยังคงมีอยู่ตั้งแต่การอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่การย้ายถิ่นฐานในแต่ละฤดูกาลและทุกอย่างก็ล้วนเกี่ยวพันกับฝูงสัตว์แทบทั้งสิ้น Жохон хөшөрч харих талдаа орж байна. Ногоон заавал залгамжиж харах хүн заавал байх хэрэгтэй. Малчаа аваад энэ төвөгдүүдийн гэсэгт нэг малчны ихэ цалин нэг сайн даага төрчгийн чинь яваад ирээрээ гэд том хөг тэгж явуулсан да. Ага яг өөрөө сонгосон малчин юугаа одоо багасаа сонгосон болохоор тэгээ 95 дахьтаа ингээд байгаа. Тэр нь өөртөө ингээд сайхан агаар ингээд ер нь санаамар ингээд суужгаа тэр шагаллаа. Тэгээ дээрээс
яг мола 90 дажгүй молсон шиг үл өөрөө сонголтондоо тэгээд 2013 онд би чинь сумын сайн булчин болоод 16 онд аймгийн авраг булчин болсон. Тэгээд 20 онд улсын авраг булчин болсон. Яг энэ хугацаанд зөндөө сайхан өөртөө шагнал тав дахтай ажиллаж малมองโกเลียจะอยู่ภายใต้การปกครองของชาติอื่นมาก่อนและอยู่ภายใต้การถูกควบคุมวิถีชีวิตมาอย่างยาวนานแต่ความพยายามที่จะผสมผสานอัตลักษณ์เข้ากับวิถีชีวิตแบบใหม่ของพวกเขานั้นสะท้อนให้เห็นว่าบางทีความกดขี่ทางวัฒนธรรมและสังคมที่พวกเขาได้รับกลับมีส่วนผลักดันให้พวกเขาอยากที่จะแสดงให้โลกได้เห็นว่าอัตลักษณ์ของมองโกเลียที่ไร้ซึ่งกรอบและกฎเกณฑ์จากคนภายนอกเป็นอย่างไรเพราะนี่คือดินแดนแห่งอิสระชนแม้ในวันที่กระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดผ่านก็ไม่อาจทำลายความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองลงไปแม้แต่น้อยเรื่องราวของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่ในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่มีแกะแพะม้าอูฐและจามรีวิ่งเล่นในเช้าวันใหม่ของทุกวันเสมอ